Poštovani gledaoci, dobar dan sa jednog veoma neobičnog mesta, jedinstvenog verovatno u celoj Evropi. Iza mene je takozvana klima komora i nalazimo se u tehničko-opitnom centru u Nikincima, centru u kome se rade ispitivanja svih mogućih oruđa, vozila. I ovde iza mene umesto tenkova, kamiona i borbenih vozila, smrznutih na minus 25, minus 30, nalaze se akumulatori. I danas ćemo u ovom vrlo posebnom izdanju emisije Sat odgovoriti na pitanje od najjeftinijih akumulatora koji može najviše takozvanih verglanja da izdrži kada zahladi vreme. A pre nego što zahladi, evo još jednog malog podsjećanja koje može dobro da vam dođe. Loše vreme stiže, pa mnogi vozači imaju dilemu šta tačno znači ovaj saobraćajni znak i kojom brzinom smeju da voze kada ispod znaka za ograničenje vide oblak i pahuljice. Ova dopunska tabla prema aktuelnom zakonu obaveštava vozača da znak uz koji je postavljena važi u uslovima u kojima je kolovoz klizav usled vremenskih uslova, odnosno zbog pojave snega, leda ili poledice. Znači, konkretno u ovom slučaju, brzina je ograničena na 40 km/h samo kada su takvi vremenski uslovi. Međutim, moguće je da negde još uvek postoje stari znaci sa ograničenjem brzine i dopunskom tablom na kojoj je samo jedna pahulja na beloj podlozi. Takvi znaci više ne važe i nisu u skladu sa pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji. Ako ih negde vidite, javite nam, jer ova pahuljica prema novim pravilima nema značenje dopunske table i predstavlja samo obaveštenje da je kolovoz klizav. To znači da ograničenje brzine važi bez obzira na vremenske uslove. Možda to na prvi pogled nije bitno, ali može da postane važno u postupku utvrđivanja odgovornosti za eventualnu saobraćajnu nezgodu. Zato dobro gledajte, još jednom podsjećamo, oblak i više pahulja važe kao dopunska tabla i traže da poštujete ograničenje samo po lošem vremenu, a jedna pahulja ne odnosi se na ograničenje iznad, pa po zakonu brzinu morate da smanjite i kada je lepo vreme. Kao što smo već na početku najavili, bit će ovo jedno vrlo neobično izdanje emisije Sat. I evo nas unutar klima komore koje smo pokazali na početku na minus 25 stepeni Celzijusa. Sa mnom je Milivoje Jović iz Tehničko-opitnog centra Nikinci. Dobar dan. Dobar dan. Da li vi ovako svaki dan radite na minus 25? Ili ima neke druge temperature? Ne baš svaki dan, ali često. I šta inače se nalazi ovde u ovoj komori umesto akumulatora? Komora je prvenstveno namenjena za ispitivanje borbenih i neborbenih sredstava koji se koriste u vojsci Srbije. Dakle, ceo tank može da uđe ovde bez problema? Tako je. E sad, ovi minus 25 vi ste postigli tako što uključite ovo kao frižider. Kako ovo radi? Pa ovo postrojenje radi kao svaka druga klima. Dakle, uvači vazduh iz komore kroz ove otvore, preko isparivača gde se nalazi freon, preko ventilatora. Dakle, ventilatori do malo pre su radili, bilo jako bučno, kao oni su praktično bacivali hladan vazduh. Pošto je hladno, predlažem da mi nastavimo razgovor napolju. Ekipa koja nam pomaže da se ovo sve odradi, da se testovi naprave, upravo sada meri akumulatore, dakle meri kako je njihovo trenutno stanje pre početka samog testiranja. Idemo napolju, nešto malo pričamo. Ovde je već malo prijatnije, odnosno puno toplije. Da vratimo da na akumulator i dalje ostane na hladnom. Dakle, ovde može da se smrzne otprilike sve. Pretpostavljam da je nešto najveće što ste stavljali tank, je li tako? Pa tank i razne vrste kamiona. Kako tank ili kamion startuje na minus 30 stepeni? Kako vi gorivo sipate? Šta mu radite da može to da uspe? Startuje veoma teško. Mora da se pripremi vozilo za startovanje na ovim temperaturama, dakle specijalna vrsta goriva, takozvani arktički dizel, mora da se ubaci u njega. I to se specijalno priprema baš za vas? Priprema se, da. Inače, mi smo pre ovog razgovora malo prošli analizu gde ovakve komore još postoje. Ja sam shvatio, postoji samo još jedina u cijeloj Evropi koja je ovoliko velika i s ovakvim karakteristikama. Da, mislim da postoji slična u Belgiji.
još jedna vrata postoji iza, osim ovih na koje smo izašli. Čemu služe ta druga vrata, dakle sa leđa komore? Da, pošto je prvenstvena namena komore za ispitivanje borbenih sredstava koji se koriste u vojsci, druga vrata služe da može da se gađa direktno iz komore. Dakle, kroz ta vratanca izbaci se cev, tako da se sredstvo ostaje na -30 i gađa cilj. Dakle, kao da je u Sibiru, a zapravo je u Srbiji. Tako je. I mi smo upravo smrzli naše akumulatore kao da su u Sibiru, a zapravo su u Srbiji. Te se nastavlja. Sad ćemo pristupiti uskoro i merenju da vidimo kako koji se ponaša -25, a naravno mi emisiju nastavljamo dalje. Ekipa naše emisije ovih dana vratila se iz Francuske, tačnije sa ostrva Korzika, među ljubiteljima automobilizma poznatog po izuzetno zahtevnom reliju. Ovoga puta u neuobičajenom, ali zanimljivom ambijentu upoznali smo novi Citroen C3 Aircross. On dolazi kao zamena za stari C3 Picasso, koji se više neće proizvoditi i ujedno kao konkurent modelima kakvi su Renault Captur, Mazda CX-3 ili Kia Stonic. Dakle, u pitanju je mali SUV, odnosno crossover čiji dizajn u izvesnoj meri podsjeća na C3, sa kojim i deli deo tehničke osnove. Ipak već na prvi pogled je jasno da je Aircross sa klirensom od oko 18 cm nešto viši i za nijansu spremniji da izađe sa asfalta. Važnu ulogu u utisku imaju i boje, prvenstveno dvobojne kombinacije karoserije. Nažalost, dizajneri su odlučili da sa Aircrossa izostave originalni Citroenov patent Air Bump, plastične površine sa unutrašnjim vazdušnim džepovima koje na osnovnom modelu C3 čuvaju vrata od udaraca i ogrebotina. Bez obzira na dužinu od samo 4 metra i 15 centimetara, unutrašnjost je prostrana sa posebnim naglaskom na udobnost koju Citroen sada gura u prvi plan. Predviđene su i brojne mogućnosti za personalizaciju kabine. Pomeranjem zadnjih sedišta zapremina prtljažnika sa 410 može se povećati na 520 litara. Iako izgleda kao mali terenac, Aircross ima pogon samo na prednjim točkovima. Doduše, pomoću sistema Grip Control sprečava se proklizavanje onog točka koji slabije prijanja za podlogu, odnosno simulira se blokada prednjeg diferencijala. Grip Control inače ima režime rada za različite uslove, od blata do snega. U ponudi motora osnovni je 1.2 turbo benzinac sa 3 cilindra i 82 konjske snage, a prate ga snažnije varijante sa 110 i 130 konja. Ponudu dizelaša čini 1.6 sa 2 nivoa snage od 100 do 120 konja. Ukratko, na Korzici nam se novi Citroen C3 Aircross predstavio kao originalno rešenje za gradsku i drumsku vožnju, koje po potrebi može i da se snađe van asfalta. Budući da je već stigao u Srbiju, očekujemo ga uskoro i na stazi centra Navak. Konačno će dugo očekivani ugovor o izgradnji 30,9 km autoputa Preljina-Požega biti potpisan 27. novembra. Ova deonica nastavak je autoputa Ljig-Preljina na koridoru 11 ka Crnoj Gori. Kako kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, to je novi izazov za graditelje jer će skoro trećinu trase činiti mostovi i tuneli. Iako još uvek nije izabran način finansiranja, izgradnja brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume, takozvanog Fruškogorskog koridora, trebalo bi da počne naredne godine, saopšteno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U toku izrada projektne dokumentacije, a za sada se zna da će saobraćajnica biti dugačka 45,4 km i da će se na njoj nalaziti tunel Iriški venac, koji će sa svojih 3,5 km biti najduži takav putni objekat u Srbiji. Kragujevac će i ove godine biti domaćin sajma automobila koji će se održati od 8. do 10. decembra na Šumadija sajmu. Oni koji posete Auto Expo 2017, pored lokalnih dilera i predstavnika najpoznatijih brendova automobilske industrije, imaće priliku da se upoznaju i sa ponudom osiguravajućih i leasing kompanija. Odlična vest je da će ulaz biti besplatan za sve posetioce, a ni parking se neće naplaćivati. Simboličnim puštanjem belih balona protekle nedelje ispred Skupštine grada Beograda svečano je obeležen Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji se od 2007. godine obeležava i u našoj zemlji. Inače, svake godine u svetu pogine više od 1 milion ljudi u saobraćajnim nezgodama, a nažalost ni Srbija nije izuzetak. Na našim putevima tokom prošle godine poginulo je 607 osoba, dok je više od 20.000 zadobilo teže i lakše povrede.
Domaći planinski centri već su spremni za početak nove skijaške sezone, a Kopaonik će prvi otvoriti svoje vrata skijašima i to tradicionalnom manifestacijom Ski Opening, koji će se održati od 7. do 10. decembra. Nedelju dana kasnije od 14. do 17. decembra otvorit će se ski stazi na Staroj planini, koje će dočekati prve ljubitelje skijanja i bordinga ove zimske sezone. Dalje smo u tehničko-opetnom centru Nikinci. Klima komora u kojoj se nalaze naš akumulator je s ove strane zida i možemo da ispratimo kroz prozore sa ogromnim debelim ovakvim staklom šta se događa unutra. Kao što vidite, nema zapravo i nekih promjena, jednostavno čekamo da temperatura bude konstantna punih 24 sata. A dok to čekamo, sa nama su kolege koje radi ispitivanje, gospodin Vladimir Lesnikov, inženjer, koji inače radi ovakve ispitivanja. 2 godine već ekipa Revije Start Plus priprema ovakve testove. Šta je razlika u ovoj 3. godini? Ovog puta išli smo na malo ekstremniji test. Temperatura je niža, sada je minus 25 stepeni, ranije je bila minus 20. I imamo test koji se znatno razlikuje. Ranije su to bili testovi slični onim koji se rade u servisima. Sada je test takav da u stvari simulira situaciju kada po hladnom vremenu pokušavate da pokrenete motor automobila. Za to je napravljen ovaj poseban uređaj. Firma Gauss ga je napravila. U osnovi je to jedan... samo za ovaj test proizvedeno i ne postoji takav ni jedan drugi. Tako je. Osnova je jedan poseban probni uređaj za akumulatore, ali je za ovu situaciju posebno prilagođen, tako da može da simulira upravo to što smo rekli, kao da se pokreće automobil, odnosno on omogućava da se akumulator više puta uzastopno optereti, na način kao što se opterećuje kada se automobil startuje, i imat ćemo rezultat u formi da li je akumulator izdržao 3 startovanja ili 15 ili koliko 30, već, vidjet ćemo koliko će biti, ali daće nam neki rezultat koji može da se prenese i na ono što se dešava u praksi. Za svi akumulatori kada su uneseni u komoru, oni su prvo ispitani klasičnim testerom da se vidi da li su pravilno napunjeni, da li su svi ispravni i tu su svi podaci u redu. Sada kada budemo ih priključivali na ovaj uređaj, on će praktično opterećivati, pa onda pustiti jednu malu pauzu, pa opet opterećivati i tako u krug, sve dok akumulator ne padne ispod kog napona. Šta je granica? Granica je 9,5 volti. To je otprilike napon na kojem akumulator više ne bi bio u stanju da pokrene starter motora, znači ona situacija... Ili bi došlo do resetovanja putnog računara ili već nešto drugo, nema dovoljno napona. Tako je. Znači, tražimo upravo taj granični slučaj kad je akumulator nekoliko puta uspeo da pokrene, odnosno da okrene motor, ali motor nije startovao, i situacija kada više ne može da ga pokrene. Dakle, imat ćemo priliku da vidimo koji akumulator može koliko da izdrži i moći ćemo da odgovorimo koji je bolji od kog. Po prvi put, dakle, ranije to nisu mogli tako precizno da utvrdimo, a sada ćemo konačno moći da kažemo od ovih najjeftinijih akumulatora, pošto je uporedni test najjeftinijih, koji je malo bolji, a koji je malo lošiji. U skladu sa procedurom super testa, Opelova Astra je stigla do 4. ispita, na kome su pod našom lupom servisna mreža i cene održavanja. Dobar znak već na početku je garancija od 4 godine. Naravno, samo za automobile koji su u Srbiji kupljeni kod ovlašćenih prodavaca. Nažalost, Opelova mreža servisa već neko vreme polako se smanjuje, pa je na raspolaganju 9 servisa u 7 gradova Srbije, što je 3 manje nego pre 3 godine kada smo takođe imali jedan automobil ove nemačke kuće na super testu. Ali bez obzira na manji broj, postojeći servisni objekti su dobro raspoređeni. U glavnom gradu nalaze se 3, po 1 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Požarevcu, Šapcu, Čačku i Nišu. U svakom se može dobiti kompletna usluga, popravljaju se mehanika, elektronika ili marija. Svi rade subotom, dok dežurnih nedeljom nema. Servisni interval za Astru na našem super testu sa dizelašem od 1600 kubika je 30.000 km, što je i 50% duže nego kod konkurenata. Kod Opela nema izgovora poput teških uslova upotrebe ili loše goriva, primenjuje se najduži interval koji je na raspolaganju. Prvi i treći redovni servis koštuju isto, oko 11.000 dinara, i tada se menjaju motorno ulje i filter ulja.
Drugi redovan servis, odnosno onaj na 60.000 km, je skuplji i košta 26.700 dinara, a tom prilikom menjaju se još i filter goriva, vazduha i kabine, dok se ostali sistemi i tečnosti kontrolišu. Što se cena rezervnih delova tiče, one su i za pohvalu i za kritiku u isto vreme, zavisi koje delove posmatrate. Neki koji posebno odskaču su, na primjer, obloga branika koja košta preko 60.000 ili far koji treba platiti 135.000 dinara. Imajući sve ovo u vidu, naša Astra je na kraju četvrti ispit ipak položila sa solidnom ocenom, a taj dobar utisak zaokružen je njenom pouzdanošću. Vozeći se Opelovim hatchbackom, prešli smo Srbiju uzduž i popreko kako asfaltiranim putevima, tako i onim koji nisu baš u najboljem stanju i nismo zabeležili ni jedno upozorenje ili kvar. Uporedni test najjeftinijih akumulatora u specijalnoj klima komori u toku. Već je nekoliko akumulatora završilo merenja. Evo i Bosch je upravo obavio svoje. Skidamo kleme. Evo ga. Sa nama su stručnjaci iz akumulator centra koji nam pomažu u celom ovom poslu. Dakle, oni su merili akumulatore pre nego što su ušli u komoru i merit će ih i posle. Njih smo odabrali zato što je to kompanija koja nije uvoznik ni jednog brenda, dakle sarađuje sa svima, nezavisna, tako da nam to garantuje koliko toliko objektivnost. Da li vi imate neki savjet za ljude koji ne žele da zamene akumulator, možda nisu u mogućnosti sada, kako da ipak prežive hladne dane? Savjet svakom gledalcu je da se akumulator pre zime dopuni. Dopuni da bi mogo da izdrži ovakve uslove, surove uslove koji tek dolaze. Dakle, dopunjavanje je normalna stvar, to nije nikakav vanredni lek. Jeste. To bi mu pomoglo i to će doprineti boljem, lakšem startovanju automobila. Hvala lepo, nastavite dalje. Dakle, montiramo sljedeći akumulator. Kao što rekoh, neka merenja su već obavljena. 3 su potpuno završena i evo možemo da pročitamo već rezultate. Dakle, Exide je izdržao 180 sekundi na ovom pražnjaču, odnosno na našoj mernoj opremi. To znači da otprilike 18 verglanja, 18 startovanja uspio da izdrži. Power Max, evo ga ovde, on je izdržao 163 sekunde, odnosno 16,3 verglanja. I Rombat je izdržao 71 sekundu, odnosno 7 startovanja, pre nego što je napon pao ispod 9,5 volti, odnosno pre nego što je zbog tog pada elektronika u automobilu počela da dolazi u pitanje da li će tačno da radi. Merenje nastavljamo dalje i na kraju emisije ćemo naravno reći ko je na vrhu, a ko na dnu tabele. O predlogu izmjena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja koji je vlada već usvojila, uskoro će odlučivati i poslanici u Narodnoj skupštini. Dok čekamo raspravu i eventualne amandmane, evo podsjećanja na nekoliko najvažnijih novina u odnosu na aktuelni zakon donet 2009. godine. Nasilnička vožnja i dalje ostaje najteži saobraćajni prekršaj za koji se mora u zatvor, a osim preticanja kolone preko pune linije i 2 prolaska kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, u nju će se sada ubrajati još i vožnja sa više od 2 promila alkohola u krvi, kao i prekoračenje brzine za više od 90 u gradu i za više od 100 km na čas van naselja. Većina prekršaja za koje sada mora da se plati od 15 do 30 hiljada dinara, u buduće će se kažnjavati sa 20 do 40 hiljada dinara, a u tu grupu će između ostalog spadati i upravljanje vozilom bez odgovarajuće kategorije, prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije. Takođe postoje i prekršaji koji su prekvalifikovani u još teže i skuplje, pa će u buduće koštati od 100.000 do 120.000 dinara. Na primer, prevoz deteta mlađeg od 12 godina na prednjem sedištu ili na mestu koje nije predviđeno za sedenje, preticanje ili obilaženje onih koji su se zaustavili ili se zaustavljaju da bi propustili pešake na pešačkom prelazu, vožnja bez položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju, kao i vožnja sa preko 1,2 promila alkohola u organizmu. Prekršajni nalog sa kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara, odnosno 5.000 ukoliko se plati u roku od 8 dana, izdavaće se za ukupno 26 prekršaja, među kojima su i nedozvoljeno telefoniranje u toku vožnje, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, vožnja sa prljavim registarskim tablicama, ali i za vozače kod kojih bude otkriveno između 0,2 i 0,5 promila. Inače, dozvoljena granica alkohola snižava se sa 0,3 na 0,2 promila. Vozači će i dalje imati obavezu da propuste pešake na pešačkom prelazu i neće smeti da im poremete kretanje, ali velika novina je da više neće morati po svaku cenu da zaustave vozilo. Najbolja vest za vozače u izmenama zakona je to što će najzad biti dozvoljeno preticanje i obilaženje preko pune i to bicikala, radnih mašina, traktora, motokultivatora i zaprežnih vozila. Naravno, samo kada je to bezbedno.
Pojam dečijih sedišta uveden pre 9 godina sada je dodatno proširen, pa sedište za prevoz mališana u automobilima postaje obavezno sve dok dete ne poraste do 135 cm visine, baš kao što je to u većini evropskih zemalja. Nova pravila pogodit će i one koji tek polažu vožnju, jer će probne vozačke dozvole morati da nose ili najmanje 2 godine ili do navršene 21. godine, ako su polagali pre svoje 19. I ne samo to, vozači sa probnom dozvolom neće smeti da upravljaju automobilima čiji motori imaju više od 80 kW. Nadležni najavljuju ove izmene u najkraćem roku, ali i početak pisanja kompletnog novog zakona koji nam traži Evropa, čiji će prvi paragrafi biti stavljeni na papir već sledeće godine. Vraćamo se u kontrolnu sobu. Iza zida koji se nalazi tačno preko puta mene je hladna komora, tamo su akumulatori, merenje još uvek traju, a mi ćemo sada sa gospodinom Srđanom Stankovićem iz kompanije Gauss, koji je projektovao, proizveo i programirao mašinu kojom obavljamo merenja, pokušati da odgonetnemo šta znači onih 18 ili 16 ili ne znam već koliko verglanja, kako smo mi dobili te rezultate, kako što tumačimo da je to 18 verglanja. Da, mi vršimo simulaciju verglanja u vozilu tako što 5 sekundi opteretimo bateriju, 5 sekundi držimo bez opterećenja. Ajde vidimo, ako izgleda akumulator je sad sledeći već povezan, možemo da startujemo. Povezan je, evo, tu je napon praznog hoda 12,7 V, evo, pokrećemo test. Ova mašina se upravo uključila, dobro. Evo, vidi, sad je interval sa opterećenjem, znači struja je 150 ampera, napon je još uvek relativno visok, sada je interval bez struje, znači struja je 0. I mi praktično pratimo kada je pod opterećenjem napon 9,5, odnosno kad padne ispod 9,5, onda se mašina sama isključuje. Tako je. Ukupno jedan ciklus traje 10 sekundi, znači 5 sekundi sa, 5 bez. Evo i ovaj test je... Dakle, već se završio, ovde je rezultat 21 sekunda, to znači da bi to bila 2 ciklusa verglanja. 2 cela i početak trećeg. Dobro, i to je, gled, za to vreme akumulator je pao sa naponom ispod 9,5 V i to je kraj testa. Mi ćemo naravno na kraju naše emisije i pokazati neke od rezultata, odnosno da vidimo ko je na vrhu, a ko je na dnu tabele. Ovo što gledate su prve zvanične slike nove Mercedesove A klase, tačnije slike njenog enterijera. Mercedes nas je već navikao na to da novitete najavljuje tako što prikazuje najpre njihov enterijer, pa je istu praksu primenio i ovog puta. Iz najveće i najluksuznije limuzine S klase preuzeti su multifunkcionalni volan i ogromni ekran sa virtuelnim instrumentima. Prednja sedišta će pružati mogućnost hlađenja i grejanja, ali i nekoliko režima masaže. Kako Mercedesu tvrde, osim bolje opremljenosti, unutrašnjost nove A klase će biti prostranija i ponudit će za 29 litara veću zapreminu prtljažnika, odnosno ukupno 370 litara. Zvanične slike spoljašnjeg dizajna očekuju se uskoro, a premijera bi trebalo da bude već početkom naredne godine. Legendarni Fiat 600, koji je kod nas nazvan Fića, pravio je i Seat, a da bi podsjetio na 60 godina od kad je nastao ovaj model, španski proizvođač je napravio neobično poređenje. Sa jedne strane stavio je originalni 600, a sa druge Seat Mi, špansku varijantu Volkswagena Up. Ideja je bila da na primjeru 2 gradska automobila pokaže promene u autoindustriji tokom 6 decenija. Za početak, novi model je prostraniji. Nekadašnji 600 ima prtljažnik od samo 68 litara, dok novi nudi 238 litara. Kod automobila iz 50. godina prošlog veka vrata su se otvarala unazad, a taj koncept je zamenjen bezbednijim, pa su vrata postala pričvršćena na prednji stub. Sedišta su postala komfornija, a u vreme kada je nastao model 600 nije bilo ni sigurnosnih pojaseva ni naslona za glavu. Pošto nije bilo ni servo pojačivača, okretanje upravljača prilikom parkiranja nije bilo lako. Pritom, pre 6 decenija niko nije ni sanjao da će danas uređaji kao što su ABS i elektronska kontrola stabilnosti postati standard. Vremenom su motori postali sve ekonomičniji. U proseku 600 je na 100 km trošilo oko 7,8 litara, a novom Seatu Mi trebaju svega 4,5 litra. Ukratko, da bi današnja putovanja postala udobnija i bezbednija, autoindustrija je za 60 godina prešla veoma dug put, što ova dva modela na zanimljiv način ilustruju. 5 godina posle predstavljanja Lamborghinijeve studije SUV modela Urus, došlo je vreme za premijeru serijske verzije. Najavljena je za početak decembra, a u sliku maskiranog prototipa italijanska fabrika je unapred otkrila i pojedine detalje. Pre svega, Urus će biti opremljen specijalnim programima za vožnju po najrazličitijim terenima.
U Lamborghiniju tvrde da gde god da se nađe, bez obzira da li je to pustinja ili možda polarni krug, novi Urus biće ubedljiv kao i kada se vozi na trkačkoj stazi. Samo ime Urus možda nije konačno, ali se trenutno koristi kao veza sa koncept modelom koji je najavio ceo projekat. Pokreće ga motor sa 650 konjskih snaga, a očekuje se da će koštati oko 200.000 evra. Inače, Lamborghini je još 80. godina prošlog veka imao svoj terenski model četvrtaste forme sa oznakom LM002. Bio je neka vrsta italijanskog Hamera i pre nego što je Hamer rođen. Napravljeno je samo 400 primeraka, a imao je V12 motor sa 450 konjskih snaga, isti onaj koji je pokretao i supersportski kupe Countach. I evo ga, test je završen, svi rezultati su tu. Dakle, najjeftiniji akumulatori koji se prodaju na tržištu u Srbiji izdržali su minus 25 stepeni Celzijusa, izdržali su gomilu verglanja simuliranih i neki su se pokazali bolje nego što smo očekivali, dakle, neke malo manje poznate marke, a neki poznatiji su izgleda omanuli. Sve detaljne rezultate, dakle sve brojeve, prenose sledeći broj revije Sat Plus, ali kao što smo obećali, evo onih koji su najbolji, odnosno onih koji su sa donje strane tabele. Na samom vrhu, u ovom našem današnjem testu, stoje Midak, Bosch i Excite. A na dnu tabele, dakle, posljednja 3 mesta, pripadaju Varti, Firecellu i Stepu. Dakle, neki, kao što sam rekao, malo manje poznati su iznenadili i pozitivno i negativno, isto kao i neki poznati. Jedan razlog tome može da bude i to što akumulatore nismo dobili od uvoznika, nego smo ih kupili na slobodnom tržištu. Dakle, pitanje je bilo slučajnog uzorka. I moguće su neki akumulatori dugo stajali u prodavnici ili su nepravilno skladišteni i da zbog toga jednostavno nisu pružili svoje maksimalne performanse. U svakom slučaju, naša preporuka jeste da dobro se raspitate kad idete u prodavnicu, da pitate za datum proizvodnje, da pitate prijatelje, poznanike, servisere i da ne gledate samo koje marke akumulator i da li je možda jeftiniji za 100 ili 200 dinara. Jer ipak akumulator treba da vas služi nekoliko godina i trebalo bi da u kritičnom trenutku, kao što je ovih minus 25, pruži ono najbolje što može i da omogući da krenete, odnosno odete tamo gde ste naumili. Dakle, sve što smo danas uradili je, kao što vidite, bilo podjednako i objektivno za sve proizvođače. A obećamo da ćemo ovakvih testova imati još za neke skuplje i, naravno, naprednije, odnosno moćnije modele. Rashladna tečnost, odnosno antifriz, ima važnu ulogu u vozilu jer štiti motor ne samo od pregrevanja, već i od smrzavanja. Zato pre nego što temperature padnu ispod nule, treba da se podsjetite par zlatnih pravila iskusnih vozača i majstora. Prvo, proverite da li u sistemu ima dovoljno antifriza, što ćete videti kada pogledate u posudu u motorskom prostoru. Nivo mora biti na sredini jer ne valja da ga bude ni previše ni premalo. Sledeća provera jeste do koliko stepeni je otpora na smrzavanje, zašto je potreban uređaj koji se zove bometar. Vreme za zamenu antifriza je kada nakon merenja proverimo i utvrdimo da je tačka mržnjenja antifriza niža od 20 stepeni Celzijusovih, ako stranka ne zna kada je zadnji put promenjen antifriz i ako stranka ne zna koji antifriz se nalazi u sistemu za hlađenje. Ono na što takođe treba obratiti pažnju jeste koji tip antifriza odgovara vašem vozilu, jer se rashladne tečnosti razlikuju ne samo po boji, već i po oznakama i nameni. Postoje antifrizi koji se primenjuju za stariji tip automobila, takozvani G11 antifrizi, i oni imaju rok zamene od 2 do 3 godine i samim tim neka kilometraža maksimalno do 100.000 kilometara. Postoje antifrizi, takozvane oznake G12, oni se preporučuju za motore koji imaju aluminijumske hladnjake i njihov period zamene je 5 godina ili 250.000 kilometara. Isto tako moramo da kažemo da nije preporučivo mešati zeleni ili plavi G11 antifriz i crveni ili G12 antifriz. Isto tako moramo da kažemo da ukoliko ih pomešate, vama neće stati auto, neće doći do kvara, jednostavno kroz dužu eksploataciju i korišćenje vozila može doći do oštećenja vitalnih delova sistema za hlađenje. Takođe, u sistem se nikada ne sipa koncentrat, već se antifriz meša sa destilovanom vodom po uputstvu proizvođača. Sada kada smo završili zamenu antifriza, ukoliko primetite da vam nivo tečnosti za hlađenje varira, nikada nije poželjno dodavati vodu,
zato što može doći do smrzavanja i najčešći kvarovi koji se prilikom smrzavanja tečnosti dese jeste pucanje samog ekspanzionog suda za antifriz i kućišta termostata. Provera antifriza u servisu je najčešće besplatna i ne traje dugo, te nemojte preskakati u pripremi automobila za zimu. Jer ako se rashladna tečnost smrzne, pucanje hladnjaka je samo jedan od mnogo problema i troškova koje možete da imate. Ime Ford Fiesta postoji na tržištu već 41 godinu i lansirano čak 16 miliona primeraka, a sa nama je danas nova generacija Fieste koja pretenduje da bude apsolutno najprodavaniji u ovom B segmentu evropskog tržišta i ona će se za tu titulu sasvim sigurno žestoko boriti sa novim Volkswagenom Polo koji postoji na tržištu 42 godine i prodaje otprilike 14 miliona primeraka, 2 miliona primeraka manje nego Fiesta, ali on je poslednjih godina, dakle njegov prethodnik, takođe u samom vrhu tržišta. Samo je sada pitanje da li takav Polo klasičan, kao što vidite, ima u sebi dovoljno modernog da može da parira Fiesti koja je, kao što vidite, zadržala svoju svežinu i svoju originalnost. I mi ćemo danas upravo ovde u centru Novog pokušati to da proverimo. I jedan i drugi model na prvi pogled veoma podsjećaju na svoje prethodnike, ali dok je Fiesta veoma detaljno modernizovana, Polo je nastao kao potpuno novi model, na novoj platformi koju je pre njega dobila samo Seatova Ibiza. Po dužini su skoro identični, 4 metra i 4, odnosno 5 centimetara. Međutim, Polo ima za nijansu veće međuosovinsko rastojanje, tačnije za 6 centimetara veće. Kada je reč o poređenju dva automobila, najveća razlika vidi se u kabini. U Polu je sve tipično Volkswagenovski. Tačno na meru, nema ni jednog tastera za koji ne znate odmah čemu služi i koji nije na ono mesto na kome ga očekujete. Srećna okolnost je što je Volkswagen ipak od Pola napravio moderniji automobil nego što je ranije bio. Nije više toliko bazičan, što se najbolje vidi po ovom centralnom displeju koji je potpuno isti kao recimo na Passatu, na Golfu, na svim drugim modelima Volkswagena. Dakle, osetljiv na dodir, vrlo jasan, vrlo lep. Ono što nam se nama nije dopalo jeste što nema klasičnih tastera ovde okolo, već su i ove opcije koje možete da odaberete takođe delovi ekrana osetljive na dodir, pa onda ne možete baš lepo da napipate, nego morate tačno da gledate šta ste pritisnuli. Takođe, ono što je interesantno, mada naš automobil to nema, jer je ovo jedan od jeftinijih paketa oprema, jeste što instrument tabla može da bude jedan veliki LCD ekran. Dakle, opet isto kao u Golfu, Passatu, Tiguanu i drugim Volkswagen modelima. Dakle, ovde je sve kao i u svakom drugom Volkswagenu, dakle, kako ga i očekujete, uz taj dodir visoke tehnologije i u ovoj klasi nema ni jednog drugog automobila, naravno kada dovoljno platite, koji ima toliko tehnološki napredan interijer, dakle gde imate sve na dodir i sve jedan ogroman ekran. U Fiesti je filozofija sasvim drugačija. Dakle, Ford je redizajnirao svoje vrlo uspešno rešenje, sedi se potpuno savršeno, dakle možete se namestiti skoro kao u sportskom automobilu. Materijali su dosta kvalitetni, dakle sve je to fino, mekano, dakle imate jedan osjećaj premium klase i tu je Ford napravio ogroman korak napred. A onda kada je sve to završio, onda su dizajneri verovatno rekli, au, zaboravili smo veliki ekran i onda su ga nekako nasadili ovde. Dakle, što je skuplji automobil, što je više paket opreme, ovaj ekran je veći, ovaj je najveći koji se dobija, ali nekako dizajnerski to baš i ne stoji tako lepo u ovoj kabini, suviše štrči. Mada, kad smo kod ekrana, ovaj ekran ima bolji kontrast i nešto precizniji prikaz nego onaj u Volkswagenu, tako da ćete biti, ako se odlučite za Fiestu, vrlo zadovoljni kako to izgleda, jer čak i kada je napolju jako sunce, ovde se vrlo jasno vidi šta treba da pritisnete. I još jednom da istaknemo sedišta u Fiesti, pogotovo prednja su ozbiljnija, bolje drže telo, čini nam se da su čak i udobnija. Sa druge strane, Polo se ponosi nešto prostranijom zadnjom klupom i bitno većim prtljažnikom. Volkswagen je ovde uspeo da smesti čak 350 litara, što je na nivou Golfa, odnosno Focusa, dok Fiesta kaska iza sa svojih 303 litra tovarnog prostora. Zapravo, najveća razlika je u tome što je Fiestin prtljažnik malo manje pravilnog oblika i nešto je plići. Ali to vam neće nimalo smetati kada shvatite koliko je Ford okretan i brz na upravljaču. To je bio glavni adut prethodne generacije i bez obzira što sa vozačevog mesta ceo auto sada deluje veće i masivnije, ni ovde se taj utisak žustrine nije izgubio.
Čak sa malim trocilindričnim motorom od 1000 kubika i 100 konja, Fiesta ispunjava sva očekivanja. Do stotke joj treba oko 10 sekundi, a maksimum je oko 180 km/h. Za razliku od Fieste, Polo nije tako uzbudljiv u vožnji. Dakle, udoban je, precizan je, tečan, ali nemate dobar osjećaj na upravljaču. Jednostavno, celo ostavljanje sve zajedno ne daje tako dobar i čvrst odgovor kao kod Forda. Doduše, to se u ISO 3888 testu stabilnosti, koji se po mokrom prolazi brzinama oko 100 km/h, ne vidi tako drastično. Elektronska kontrola stabilnosti Fieste je malo manje restriktivna, ali osim bržeg ubacivanja u zaokret, razlike u smislu bezbednosti nema. Polo svoju paletu motora započinje takođe trocilindrašem, ali bez turbine i sa 65 konja kao nešto jeftinijim rešenjem. Naravno, i on ima turbo benzinac sa 95, odnosno 110 konja. Takođe, u početnoj paleti dizela za nijansu prednjači u odnosu na Ford, jer ima 1600 naspram 1500 kubika, odnosno 90 naspram 85 konja. Na kraju postoji još jedna pomalo neočekivana razlika između dva automobila. Naime, Polo se za početak nudi u verziji samo sa 5 vrata, dok se Ford potrudio nešto više, pa tako postoji Fiesta sa 3 vrata, sa 5, postoji čak jedna varijanta koja je postića na mali SUV. Nema pogon na sva 4 točka, ali izgleda tako robusnije. Bilo kako bilo, kupcima od Srbije izgleda potpuno svejedno, jer je oba Švabo pravio. Baš zbog toga veoma su čudni propusti koji se od nemačkog automobila ne očekuju. Recimo, kod Fieste ne može da se zaključe poklopac rezervoara goriva, a kod Pola pozadi i dalje stoje doboš, a ne disk kočnice. Ako je za utehu, oba modela imaju sistem automatskog kočenja sa prepoznavanjem pešaka, s tim što je kod Volkswagena to standard u svim verzijama. Ko je bolji, vrlo je teško reći. Fiesta je uznapredovala do svog maksimuma, a Polo je otišao toliko daleko da je pitanje kome, pored ovakvog Pola, uopšte treba Golf. Tačno je polovina ovogodišnjeg ciklusa akcije Život za mlade vozače, koju već 4. put za redom zajednički organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Nacionalna vozačka akademija i osiguranje DDOR Novi Sad. Samo tokom novembra više od 700 mladih vozača sa probnom vozačkom dozvolom od 1700 koliko je planirano, prošlo je u centru Navak besplatan specijalan trening bezbedne vožnje. Značaj ove dopunske edukacije najbolje pokazuju rezultati koji kažu da mladi vozači koji su prošli obuku ne izazivaju saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom i čine 1/3 manje prekršaja u poređenju sa vršnjacima. Ove godine veći deo termina posvećen je srednjoškolcima sa probnom vozačkom dozvolom. Pitali smo njihove profesore, dakle one koji su i najzaslužniji za dolazak, zašto su odlučili da se i njihovi učenici uključe u akciju Život za mlade vozače i šta očekuju od nje. Ovo je jedinstveno mesto u našoj zemlji koji upravo najmlađima može da pruži najozbiljniju obuku, upravo u onom smislu da steknu saznanje o svojim mogućnostima, o mogućnostima vozila i da dođu u situaciju da u stvarnosti sve ono što ovde vežbaju nemaju prilike da iskuse u stvarnom životu. Mladi vozači su ovde dobili jedno izuzetno teorijsko predavanje i praktičnu vežbu gde su videli različite uslove kako se vozilo ponaša pri velikim brzinama i klizavom kolovozu. Ovde dobiju izuzetan trening koji inače ne mogu da dobiju kod nas u školama. U školama dobiju edukaciju, neke druge vrste, a ovde dobiju edukaciju, znači u kontrolisanim uslovima opasne situacije u saobraćaju. U Navaku deca imaju prilike da nauče nešto o saobraćaju što nisu imali prilike da nauče u autoškolama i ovde da se upoznaju sa otežanim uslovima saobraćaja i kako da se snalaze u datim situacijama. Osim učenika koji dolaze organizovano preko škola, u akciji Život za mlade vozače mogu učestvovati i drugi mladi vozači koji su probnu vozačku dozvolu stekli 2017. godine. Oni se za besplatne treninge mogu prijaviti samostalno, a sve informacije i linkovi za prijavu nalaze se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova mup.gov.rs kao i na sajtu e-uprava.
Prema analizama Ministarstva unutrašnjih poslova, među decom koje su ugrožene u saobraćaju posebno mesto zauzimaju učenici 3. razreda osnovne škole, jer su tada u uzrastu kada počinju sami da prelaze put između kući i škole. Istaknuto je na zajedničkoj konferenciji MUP-a Srbije i kompanije Renault-Nissan, na kojoj je najavljena preventivna kampanja Put i ja. Reč je o programu koji će se sprovoditi tokom decembra 2017. i njime će biti obuhvaćeno preko 20.000 učenika 3. razreda osnovnih škola u onih 57 opština gde je njihova bezbednost najugroženija. Kompanija Renault-Nissan Srbija u saradnji sa globalnim stručnjacima Renaulta za bezbednost pripremila edukativni materijal koji će mališanima tokom 1 časa predmeta Svet oko nas predstaviti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali ovim svim akcijama pridružujemo se i mi. Naime, u saradnji sa kompanijom Bosch, 2 osnovne škole imaju mogućnost da se potpuno besplatno prijavi, besplatno dođu u centar Navake, dovedu svoje đake, prvake na program Drugari, vozimo se bezbedno. Na praktičnim primjerima će deca tamo moći da vide mnogo toga vezanog za boravak u automobilu, korišćenje dečjih sedišta, prelazak ulice i mnogo toga drugog. Dakle, osnovne škole koje žele da iskoriste ovu priliku treba se prijave na našu mail adresu i naravno ko se prvi prijavi moći će dođe. Kao što rekao, 2 osnovne škole imaju pravo na potpuno besplatan program. Inače, čuli ste, videli ste se vezano za akumulatore, dakle, minus 25 stepeni Celzijusa, ozbiljna temperatura, ali ste i videli da smo dobrodošli ovde u Nikincima u tehničko-opitnom centru. A to znači da ćemo obećanje koje smo dali sigurno ispuniti. Biće još testova akumulatora, ali ne samo akumulatore, biće nekih još ekstremnijih stvari. Bilo to sve za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.